Kalafatu le pasal Samoa nei vo itu la ta fo nei pasal longo lo awinatu le tato wafu pa pito ba famota I nei Savalalo tai nei se tasi tai ta ua lo pasolo era luenga fa wau ale mtanga luenga le tu inatu le tato pole famota yo nga sami la lata I tono le tato watunu mai o lea ua tapena lo ia le nga luenga le ofisa whainga whaiba e o atu I tai le o ngā sami I le tuatua e whapipi ia inisi o pole whangota wal whangota ina e whaiema le mamanu o le tātou atunu o ngā sami le lata po alo alo whamoe moene o lewa na pasala la watu I le whaiema le mamanu o le tātou atunu o ngā luenga ina ia whawawina pea le tūlanga titia le lei o le whangota ina e le au whaiwhaiva e meise tūlanga uma o le whangotanga I te tonu o ngā sami la lata e ia alo alo te e pasi atu lai titi le tua au o whamoe moe o mea whainga luenga nei o pole whangota la lata ina ia mawhai o na whatupu te leina I pea ia mawhingota e maua I te tonu o ngā sami I alo alo ma o porkalame nei o le whatatia e whasolo pea I nuu mawhionga lava te tonu si o tātou atunu ma tō whatasi e tai aure nei ma William ma le lātou ofisa mai le palapopitonga le Pasifika o mai e soani le tātou mtanga venga o patoanga ma whainga whaiba ina ia whapipi ina uma nei me whainga venga lawa I o le vaa le lae tu malpito le lai o lawa I o malawa tu langa na tāpena ina o pole uma nei ina ia whapipi ina le so o le so la le la ngā ia le tua piula ma le wha ia o le wha moe le so ina ia whapipi ina nei me whainga luenga o ai lava le paia ma le mamalu o le tātou watunu e a ngai o ngā sami ia a le o tāpena le lei wha moe o le tātou mtanga luenga ina ia maua te tūlanga o whangotanga ina ia o whanga whatasi ia ma whingota uma ia o ngā sami mai o ngā sami e mawhai aina maua ia ma whingota e se a wale ka ngā ina leo whaiwhaiwa mō tāmo whitanga le kru. Le aso na nafi sa papi na i fōi na moteli sa la whai ngā tai vai ma leo muenga ia ma pia. O wha moe lava le tas. Sa wai tau te vai mai lava upenga o whamtalanga ia o loo a ngai mai le neipolo keti wha wau. E whapi ina pea tātou pole la lata ai mai se fōi tūlanga o tātou pole mamau e a dia I tātou alia ma whawhangota la wha al tai ala nei la ngona le nganga whaftai I le mtanga luenga le FFA tātou whaipaanga uma I le SPC ai mai se I al tātou malo Amerika ma lato uma lava o loo iai le wha moe o lo lato le soso ani mai I tātou tāpenanga uma nei ia tāu si ia le lofo le tua ina lo wale tau le tai ala nei ia leu mato whatasi mai lātou o mai whapitoa whapiina o lo ia le lātou to mai whapitoa e whapiina ai me nei mo le tātou waturu mai a whaifoi o whafonga mai le paia mawalunga o tu malo nei wa mata atu ai le whamoe moe nei I sa la whai ngā tai vai ma leu moenga ia mapia o le la aru le tai aule nei whapi ia whaiwha ma piula ia e tau alo whangia le paia malu maulungo li I whaipule o ki anga umanei o me whai ngā luenga nei whapi o tau alo alo ma ngā tai whale kina ngalo malie ia se iwa ai le le ipo I matau tuana awane I aini me tasi e whale reina tulanga voi le talo tuai ai lato umalava le whaiwhaiva o loo whangotaina o ngā sami umo le tātou atunu ia o lewa paso solo atu o tātou ngā luenga whanelea tātou ngā luenga whauau ina ia whauau pēr tūlanga o le titia e le ngata ina whawhaile le ina puipuia whangota tatau ia ma le whauau wina o le harvesting mo tātou uma e nei la tai au mori le nganga whawteitele o no le whatau wino ni wha moe moe whawtai fo I whawhangota
At paia mali mamalu o nisi fo I o aloma whanau le tunu o lo haya ina va nei o le yellow fin. Ia ina ima whai o na abatu wa tātou pole nei mo le wha moe o le tūlanga o le kapipi ina I le so. Ia o le tautalanga lea e whai lo la tuai le tātou atunu le nei tai ao kawina alo whangia le tua wha moe nga uma wa le tūlai mai o le nei aso ma le tātou pokalami. I would like to say good morning Samoa to you all. This live is coming from the wharf, fishing wharf in Savalalo. Today we will implement FADs that will cater areas that are nearby from the beach to the reef. The main purpose of these FADs is to make sure we have a sustainable supply and also breeding for our organs and fishery that are living within the lagoon area. The main aim of our fishery department is to make sure we have a protective and also sustainable breeding for all the fishes and all the organs that are living within the reef area. So today we are beginning to install some of these FADs within Port Island, starting from Piula and also Polifa. Yesterday was installations in Savai Island, was Ngataibai and also Lelumuenga and Apia. So appreciated and with great gratitude, our William here is an expert from Fiji that he are here with us to install all these FADs for our fishery department. We'd also like to acknowledge with gratitude helping hand from them from time to time to help our fishery department for installation. And we also would like to recognize our donors, SPC, United States government, and also FAO, and mainly to all our other donors that have been supporting Fishery Department of Samoa for all these years. So today you have seen that fishing boat now, commercial fishing boat now is about to leave. So let's pray about the bad weather today, but they still believe that it is the right time to install. William, would you like to say something, please? Thank you, Minister. Yes, I'd like to take this opportunity to say thank you very much. It's very good to work with your fisheries team. It's great to see the great effort that your boys put in. Thank you. Their interest and the teamwork that they showed in getting this equipment together, the dedication to be here, to go out again as a team to deploy these fish aggregating devices for your fishermen and also for your community. Thank you. Ia, olea solo le ngaluenga le ia so mal tununga ia uli masao e pe le ngoa le tatou sa folau I tonu le tatou tanga le nei tatou whainga whaiva ina ia manuia le alo atu. William, we wish you the very best and pray that God will guide you throughout all your process today. Thank you. But good luck, and we hope to see you back to the land. Yes, thanks. That's all the point more melee more about it. That's all. William, thank you. Kalau may ang bema uso. Opo ay biko ay dumole. Ole fa ilo ko di samala may o. Alan. Asu punya kita aku. Ayo leo. Mono tapi na waya ni. Ay may no sa ko sa lota. Wala vaya. Ay nga magia sumay to strike. Ya dawo. Patu tapi na ya. Wah, is that really there? What is sound now? Por favor, también, what is it? Como te lo
malo le tu e ala mai te tai. Ya, tai mo. Ni e no mata mo fi. Boa, na nei. Pule pa mo. Ya, o ala ma ya le malo ta. Ya me o tu. Santa nai me ya me o. Ta na mai ya. Ai na le pipis. Offshore. Ya. Awak ya le tahun no ni pole di dei tai ngolas. Yeah, we're going to run all the best to Willem. Thank you. We'll see you later today. Thank you, sir. Take care, everyone, huh? Yeah, thank you. Thank you. Malanga. Malanga saja. Kau mau? Ya. Apa dia? Likewise. Well, lava. Hey. All good? Good. All good. At the time when you arrive back? Should be about lunchtime, I think. You're still in Fishery? Yes, still in. Oh, good. Good, good, good.
Lo foi le. No sai lo fioa. Ya, tawa, pa maino po kalame nei aso taloia ile tua. So sani pui le ona nei tato walom whanau mana whenga luenga. Nei uri masao nei aso mga luenga la whatino. O abanoa me le au maua tengi o abanoa malanga mai ei nei tangata nei mai. Atu Pasifika so sani mo tato ofiso whenga whaiva. Tato taloia nei aso ata inga ma. Pabasina I whala loka ule wasa. Nei manuia ma whaiuna manuia ngā luenga nei aso manuia tele. Al whaiva Samoa I whaiva matiutu nei aso tato whelo I pēa. Te fō mai manuia.